Di tengah kebuntuan negosiasi dengan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terbang ke Tiongkok untuk bertemu Presiden Xi Jinping. Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut Presiden Trump dengan berjabat tangan saat keduanya bertemu di Beijing. Dalam pertemuan itu, Trump mengklaim Xi Jinping menawarkan bantuan untuk membuka Selat Hormuz karena ketegangan antara Washington dan Teheran masih belum terselesaikan. President Xi would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer. He said, if I can be of any help at all, I would like to be of help. Because, he did say that. Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be of help. If I could be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I could be of any help whatsoever, I would like to help. Sementara, Xi Jinping mengatakan saat ini di situasi internasional sangat dinamis dan penuh gejolak. Kedua negara seharusnya menjadi mitra, bukan pesaing atau lawan. 中美之间的共同利益大于分歧，中美各自成功是彼此的机遇，中美关系稳定是世界的利好。双方合则两利，斗则俱伤，应当做伙伴而不是对手，相互成就，共同繁荣，走出一条新时代大国正确相处之道。 Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyalahkan Amerika Serikat atas ketegangan di Selat Hormuz. Araghchi menegaskan selat tersebut terbuka untuk semua kapal komersial, namun menekankan minimnya lalu lintas maritim di jalur vital tersebut disebabkan oleh blokade ilegal Amerika. Araghchi menambahkan kapal-kapal harus bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. The Strait of Hormuz is now suffering first and most from the U.S. aggression and the blockade that they have imposed on it. As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open for all, commercial vessels. But they need to cooperate with our Navy forces. So we have not made any obstacles. It is Americans who have made blockade, and I hope that that could be ended by the removal of this illegal blockade imposed by America. Situasi di perairan Selat Hormuz dan sekitarnya memanas sejak perang berkecamuk antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pada akhir Februari lalu. Teheran memblokir aktivitas perlintasan di Selat Hormuz selama perang berkecamuk. Kemudian Amerika Serikat merespons dengan memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran meskipun gencatan senjata yang rapuh berlaku sejak 8 April lalu.